ko ikibazo cyatangiye. Ubundi uyu tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu RIB ya Nyarugenge yakiriye ikirego giturutse kuri uwo mwana w'umukobwa w'imyaka 29 yaregaga umuforomo ko hari ibikorwa amukorera bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Iperereza ryarakozwe, uwo muforomo arafatwa, arafungwa, ndetse dosiye irakorwa ijya mu ubushinjacyaha nabwo buyiregera urukiko. Ni tariki 19 z'ukwa gatatu. Hanyuma tariki 16 z'ukwa kane Mata, uyu mwana w'umukobwa Odile yitabye Imana azize uburwayi yari amazemo igihe, kuko yari arwariye muri ICU, hahandi bita ku ndembe. Urumva ICU umuntu abageze muri critical condition, abageze mu bihe biremereye. Aho rero yaje gupfa bishingiye kuri iyo ndwara yari arwaye ifitanye isano no guhumeka. Ntabwo wenda turi bujye muri detail impamvu z'ubuzima bwite bw'umuntu. Hanyuma nyuma y'urupfu umuryango we hari ibyo waje kuvuga ko utishimiye, bimwe bicisha ku mbuga nkoranyambaga. Ubu ngubu rero hari iperereza riri gukorwa kuri ibyo birego umuryango we wagiye utanga, bavuga ibitaragenze neza mu bitaro aho yavurirwaga n'ibindi byose bumva bo batishimiye. Ubu nibyo biri gukorwaho iperereza. Tukaba dusaba niba hari n'undi nawe waba ufite amakuru kuri ibyo ngibyo yakwegera urwego rw'ubugenzacyaha akayatanga, kugira ngo ukuri kugaragare kuri ibyo ngibyo. Ngira ngo nicyo twavuga. Gusa ikindi twasaba, iyo ibintu byaje gutyo byikubise mu itangazamakuru gutyo, ngira ngo statement igomba kwizerwa ni y'ubugenzacyaha. Ibyo birakorwaho, biri gukorwaho iperereza. Dusabe n'abantu ko bataza kuyobya iperereza, kuriyobya, cyangwa ufite amakuru yatanga, ariko kugenda kwa kundi mukoresheje ya terme ngo umuntu yitereka akavuga speculation y'ibyo ngo yumvise nawe agashyiramo umunyu bitewe n'amarangamutima, rwose tubigabanye. Statement y'ukuri ni iyi ngiyi, biri gukorwaho iperereza. Ibirego bariya umuryango wa Odile uri kuvuga biri gukorwaho iperereza kugira ngo ukuri kwabyo kugaragare, kumenyekane. Kandi icyo twabibutsa, nta muntu uri hejuru y'amategeko. Dr. wa muforomo mwafashe akanafungwa, ibya byaha bikoraga Odile arwaye cyangwa yari atarajya kwa muganga? Donc waduhaye details kuri icyo cyaha. Yari ari kwa muganga. Urumva umuforomo umwe ari muri ICU, undi ari kwa muganga. Wenda sinjya kuvuga ibyo umuforomo yireguye, kuko ibyo ni urukiko nirwo ruzanzura, ariko ni ibyaha byakozwe ubwo Odile yararwaye. Bivugwa ko bikekwa ko byakozwe, ni ibyaha bikekwa ko byakozwe igihe Odile yararwaye ari mu bitaro muri ICU, hamwe bita ku ndembe. Murakoze Dr. Ngeni Ruti wa The Future TV. Tukiri ku bibazo bijyanye n'imbuga nkoranyambaga, muri iyi minsi birishize twabonye ibiganiro kuri YouTube by'umugabo wahoze ari umunyamakuru witwa Sibomana Atanaze. Ni ibiganiro twabonye byiganjemo amagambo asa n'atera ubwoba abatanga ubuhamya kuri jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse hagaragaramo no kugoragoza izina rya jenoside yakorewe Abatutsi. Nifuzaga kumenya niba ibyo bintu mwarabibonye, ese niba mwarabibonye mu bivugaho iki nka RIB? Urakoze cyane Ruti. Ndagusubiza mu ijambo rimwe. Burya ijisho ry'ubugenzacyaha ntirihuga. Ngira ngo ubwo urumva icyo nsobanuye. Niba mwarabibonye, ijisho ry'ubugenzacyaha ntirihuga.
urakoze, ibindi nta kindi narenzaho. Twanzure nanyuzwe mwakoze.